Thutha wa ngucanio gatagati ka aikari na urugamiriri wa kambuni ya Talo Oil, muthia aikari aturukana hamwe na atongoria a mwena ucio ni maiguithanirie mihang'o ino gucokerera makiendekithia thirikari itigirire ugitiri-ini wa gacirithio mwena uyu guku mibango ya uthii wa na mbere igikinyanirio. Akiaria na andiki a mohoro thutha wa giikaro na aikari a Kalemungo Rock Turkana ya ithwiro, Minista wa maguta na wenji wa mahiga ma goro John Munyes augite micemanio na aikari ni irari na umithio, akiuga ni mekwambika kamiti ya kunina mateta maria mangiyumiria. We have today decided from tomorrow we'll start tracking the crude oil from Lokichar to the port of Mombasa. We have engaged communities here, they have accepted. They have had the reservations, they have had issues, we've addressed them. In the course of our meetings, our barasas have been very good. Mwena-ini wake mubunge wa Turkana ya ithwiro James Lomenen nioritie Munyes gutigirira ni matabania tabarira cia githomo kuri aikari niguo mahote kwimathira mieke yao ya mawira mubango-ini uyu. Hatuna ubaya kwa kabila yeyote, hatuna ubaya kwa serikali yeyote, hatuna ubaya kwa mtu yeyote. Kile ambayo tunasema hatutaki wakati mafuta inatoka ama inauzwa, wale ambao mafuta imetoka kwao waonekane kwa aibu ya kuonekana wako na njaa, hawana nguo ya kuvaa, hawana kitu, wako na shida na mafuta inatoka kwao. Makiria ya matagi 750 mari muhohio metereire gutwarwo nginyagia mwena wa Mombasa. Handu-ini ha Kameme TV, Njita Wangari wa Mwangi.